Mayam Krumseri the Ningdir Impact News Ni Raj Nongthombam Manung Huna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Mutram Nokcheri Haukiba July Gitang Akundagi Haukiba Parliament ki Nongjugi Mifam Aho Bonumitagi Horaga Nini Subanumit Amadi Nasisin Numin Masing on the Tirga Marini Subanitu House ki Mipam Lega the Banumit Urgadi Ohum Subanumit Avtare Hadabanumit Ohum Sumak Tana Tana the Mag Parliament ki Mipam Pangtok Pangamdana Manipuri crisis Asigi Matanga Yamna rakas habatare house animakta yamcha chauna charang na thokpudagi house ki mifam se pangthokpa ngamkhidre ngasi se dumangam de hanjan agent tawi nongmada anirakum agent toro phawbada mifam se pangthokpa ngamdabadagi mathangi numitta yethokpa tare agent tobagi thabak singseli hatar maroina agent karigi doribuna yetho ino habataragadi opposition parties singi maikei degi house animakta habatare maroina manipur gi matang da khanasi habani aduga rajya sabha gi onadi special demand si pagi prime minister na House ta Manipur ki matang da wanganga da bani loina house ki leriba business haibitare thabak thorom khodimak khanaga da mayam se loina cancel suspend toraga only Manipur ki matang da khanaga da bani haibagi wapam sing demand to badma aduga similar pattern da mokogi lok sabha da su harbi adjournment motion se pikalaga house ta leriba business mayam se loina suspend toraga khanabasi Manipur ki matang se da emergency amadi public importance te yenga Kana nabagi wapam sinumit humni maksi adamak opposition ki maike de ki kana demand to ba adabu ruling ki maike de ki harsi khana batarga so masi akogi short duration ki discussion ha badra pung ani makhai gi leba provision masi de khana ji habagi wapam se pirak padagi yana da bathok maram oraga house adamak makhatan agent to banga si to ba aduna mir humni sujale agent to basi to manipur ki matang so na keram khana rani decisive oiba khongthang ama lani na mayam khana ramne du hojik phawbi onadi decisive ti oidre political parties sing marakta ani gi marakta ruling amadi opposition sing gi marakta tu me hai tare makhoi masen mungna boina launa ro na tokpagi mamidi tari but launa mayam sida manipur gi matang da launa bani na manipur gi matang da taseng na political parties sing mayam sing as seriously concerned oirbara haibadu madi hoji phawgi onadi mayek seng na di tholok tari adu discussions debate la matung dadi madugi wapum sing du tholok padi yari adu hoji phawgi oina numit chupagi oina khanasi haibagi wapam lakpasi yengu taragati serious oibagi mamidi tai atubu house ki proceeding house ki session pangthokpa ngamdana leibasidi sida krai serious oiribase kadai dano habagi wahang dumadi numir humni sujalamni na hangbagi wapam dilai atubu sigi request opposition ki request ta agogi ruling gi maikei degi yathokpa ngamdribisna kari oibno habna singba mayam ama wahang sing leri hariba tongan ba aspect amadi wahang sing sigi matang sida khana nena gudam tang impact news ki Manung Huna Thamdaling Library Base joining us tonight on Manung Huna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki working president Oja KS Devabrata ne ham toja Devabrata Ram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Modern College Imphal ki retired assistant professor Oja H Indrakumar ne Oja Indrakumar Base Ram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Imphal Review of Arts and Politics ki editor Oja Pradeep Phanjoubam ne Oja Pradeep Base Ram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Devabrata la chaki Oja Dev kumai thambidingi House the numit humni thangna na session lebe numit humni habitare oh maksi house ki session ning thina pangthok pangamdre demand du yam maram chabadi mali du discussion se sungtong mukta udna sai sum numit khudingi agent taw leitaragadi akoina pamamba natraga miyam na pamam mayam do oithok ka duribra madusu manipur gi matang dani yam chauna yes political party khudam yam concern oibidi mali du wari sana bangam na sai sum leitaragadi amana amada charge to lere ruling na hai si koi discussion tawdana ba opposition sille habi yo hom ari opposition amo akoina hai bomong se discussion tawse yadi habi ki charang na ba me amsin maram oiranga si aam admi party ki koi luching ba phawba sanjay singh phawba ngasi si suspend tori ne monsoon session luidri phawba gi kamai thambi si gi koi gi showdown hartare yam acho ba showdown ama parliament leiri si masi karam haina koi decode to buya manipur myam gutung thambi hoji wali ba parliament leiri ba mo se ruling na Icham chamba aide yam ka hene serious hoidaba Manipur gi issue se oina uhaning bugum male maramde prime minister nahan wa ngang hi bagamda achumba hoji oiriba crisis asida ge fallout oirapa madegi oirapa gatana amada viral video amda base toraga akhoi ge Manipur ge samaj da mana sauning ba leibana ra kaino khupang na thaba hebte ikai ni ngai prithvi punamang na mase mafam amade go thokpada condemning I Webapon, Yang of the Powder to the Dumba, Sazad Amaneba, do the Loina Kangare. IPC section 376 la itla, Aduda, Moruena, Suma Shumba, Matangi crime, say Dil Taunaba, Moruena,
nipi singda kana sajat nataba chat pase masi sigumba singa se dil tongna ba phibam mayam am piri phibam dugi matung manungda hana udra leba podam ni miyo bigi channel magi lamcha sajat haibta aduda sigumba sector no ba crime gumba violence gumba thok ka de asigumba gatana se yam token ba podam ne aduna IPC da khogi criminal court adum young leba podam ne ba foreseeable adum ba event amani masi khoina kano nate ma aduna ni war gumba crime gumba violence gumba thoga prajana khoirang khoi saunari ba prithvi pumba condemn tor du gi ne aduna opposition uhani gemuna Manipur thani makai hanjala ba phawda 80 to 85,000 security forces leina with all the assistance and infrastructure of the army being given piraba phawda solve tobungam dabse state asi amosung central government ase mapung phana failure has praman pirabane na Parliament kari khana doino masin mapung phana khana doino state ama failure page symptom mayam do maduge lamcha sajat mayam do urapuduna kari gi constitution da samvidhan da hidage hana sathi ba masa ina panjari ba IPC de yawri ba maina sigumba provision mam phibam mayam se lapuda del tawna ba provision punama constitution da samvidhan da yawbado kari gi tawungam da bano aduga sarkar na kari gi oirei ba films da kari haitare haidok taba laibun sing ba prime minister na ngalning der bisana kayino home minister loinana koi gi CM makoi home CM na maru oi ba misaga mani sige matang adi responsible person oi doine adu hosi parliament session jo re koi miam si parliament ta koi gi oi ba crisis si resolve tawgani habi wakal da miam si loina ma adu maina loi leina ba ngak tani adu tawri ba phibam sidadi ruling party na aibadi BJP na masigi port si parliament ta puthokpa amasung nainabagi wafam si moina subside torga losal laga thamning bagi wakalama mapung de sian brai se ai so article lama I ge na kolom se kolom puthom mane ba madu da wakal ji thork bani ko madu han so ai keno da sanga express da nira phongjak re an open letter to the prime minister of India ai ba ma madu da so ai haipet ai gi wakal ol si pudi puthokre adu husik lai ba session zigi maru oi ba ai khoi da yam na kana ga da ba miyam da yam kana ga da badi kai no hai ba da tawbagi di ai khoi na miyam na khoi ki kholaw ma khoi di iko ma pi badi pai har ga su technical problem khara lai ba kari lai ba no hai ga di opposition party na Manipur gi issue si phajna khana si aduga normal si am sum kai no si PC purak na bu na si hai ba na ba moi gi kai no do khoi gi yamna intentionally khoi gi chumna na traga kai no tawna puksel sengna khan da rai di khan de objectively khoi ni yeng tar ga di chum me ba thang lai si opposition gi di but moi political mileage ma law na ba next ta khoi gi kai no lak to re 2024 da apar akano gi khoi gi Rajya Sabha gi Lok Sabha gi mikal lak do re ko madu gi su oi ba yai tha taruk tare lai si gi kodong cha ba law oram ba su ya na khali aduga khoi sida lai ta ba Trinamool gum kari gum ba te congress ate party gi di thodong na yam kan na madu da puning singsan ba gi wafam ude aina sum bi yang ba da madu maina aduna nakal am da lai grasno hausi ai khoi na udo ri si parliament ai khoi gi pot puthok pa matam da ruling party na kain tang ngang da na masigi matang da ya da na moi tumina lai se kari gi no Sigi the second hari factor me am yam rego the last ki ga do itum chung do mal short duration nei se ha considering sai gi rape case ram nei ra to khrani sai me ni pi ni ma phai tho chalan be wa do nei ra adum yo yo tong lo sing na lo sing the tap na nei ra ga issues me as putho ga mai no ho ri no ga do kuin lakshin ngam dri no ari kari gi do mak ta si ho wa ngam dr ho do ko gi accountability le hendri no ka nei ra kan se wa ga do pot khari adu gi so ro mal ko na agar na ruling na ten to heris bo ten to getting sai yo to ha mi gi saunari emotion me am adu thor consider sai prime minister speech adu nei ne gi da ade rape ga no to rape mag de head ko gi na pi ni sexually abuse of do adu gi nei na so na prime minister gi nei na do pungani khai changi de ba am na ngang to prime minister adu ngang ke am ngang ke to ri da ada sih kan saya kup na nei se har gadi matam launa ke issue siam chawre aru issue nen khan min na gadi leba ki saruk am da aru chaw mi yam sidra aru hana sona da lep tha kham ngam na le si nei na kare te nei pakari hen luri ge leba ki wana hai basi si hangom to question de ba aru kada bi da nei ning nei na bhai si chum na gi
ngasai awai kum tor tok se habti solution mo thok habti to se aseng ma debate har ga dewa solution mo thok kamai to se ma khata se ge karai soi hile re soi re asoi bi tum se habne ba soi re hai si hai asoi bi yaman gi dana asoi ga dole puthor ne ki be ra ne si ya ji bo si po sun le se to khoi na si de se di kidang hena kup na ne samna ha ka khoi ka wi rang soi no ha ka khoi gi Iran sigi makha da manung da kari kari lady have cancer khoina han election ka su hrena khoi election mamang election state election da le kana le mi link le mi khola mi promise or mi ka have pose I mean hana promise or mi ka have pose kar le hrena so me am sola kan sen na ba khombanga mo do pose khram yaw pose so hena yam tena pano tar le sangre ko khoi to ga hera ga lo simi ja to parliamentary governance ready me am si issue me as putho ne la do ni quite important issue da hena ne na hum thoi ha kan sa Manipur issue do aru ne hera ga di hai sang sai issue si tang da ba answer putho to ne hum thok ne ba ala ta bi da khoi fix matam ne si ka hai si di kidang dia khoi Manipur gi posem tarai lo wong chang ba ala si la kan sa khoi na to kan maran puthona kan su me am sam ina khro ina kan sa ka si su kan gi Ramchandra Guhai jo telegraph mi tarok mi am ko na ri padre hai si am si Ramchandra Guhana hai si khoi gi Gujarat ki memory am lady adi posa khodona ka da ka hai pose da Gujarat da prime minister ma sam su ga da me am gi me am chingna da khud khud mi tim yaw ri ponina asis puthora kan da yam ka kumhum le ro dra